Jay, Jay. Setor doang apa sih? Lagi apa? Main catur yuk. Woi, ampuran bae lagi dadan kandang ke. Amun orang peragat bukan dimarahi bapak. Bantu nih dalam engkau main catur. Di Sumai mendingan ngajak si Hasan. Ih, luar goblok. Biapai doang. Iya, mana kalung lah. Road ansir ko. Woi, serang ko. Kiri-kiri, woi. Loh, on, woi. Serang, woi. San, main catur yuk, lah lawan ke. Laur lah lagi seru ge. Ngajak si Ujum Rangga. Wih, si Uji lagi gelem kah lagi ngebeneri kandang ayam. San, tolong San, saya San. Pakai batur ke. Tuh Ujum Rangga lah, ganggu baik. Ujum Rangga. Wis lah. Serang Bruno ko. Ini kopi nih kan. Jut si pekakan kan. Biapai doang. Aku jalan dulu nih. Kamu jalan. Tuh, udah. Tuh. Bakal kalah lo. So kalau bisa skakmat. Lawan aja kita model buah pandai kalah kar gitu. Kok bisa ya? Lah bisa lah wong sirane mainnya masih blow on je. Wih, siapa kan? Siran lagi apa? Di kono nggone uwan. Terus malah ning kono kuwan. Lagi apa sirane? Main catur ki, Pak. Salah dikit ane. Pas siran main catur karo sapa? Paksang gue waras, bapak mesti orang waras. Ya Allah. Kudu anak tak boleh soang siran mau bengen je. Oh, balik. Sira kebina-bina tanduran sampai entek je. Ya Allah.